Alhamdulillah pisangnya baru datang semobil. Mantap. Pada gede-gede. Pisangnya baru datang. Siap buat besok produksi. Mantap lagi. Buat bikin ini keripik tuh. Mantap. Pisangnya gede-gede. Salam satu pedagang. Ini kan, ayo besok mau kerja lagi, kita bikin keripik lagi. Persiapan kayu udah siap. Alhamdulillah lur. Sing Arya sing gak ada milik, pernah mantap selalu. Pisangnya baru turun tadi mobilnya doang. Kedua tips sama, yuk sama satu pedagang. Ini kan sedang proses penimbangan lur pisang. Sedang penimbangan lur tuh. Terus penimbangan pisangnya tuh. Biar timbang dulu biar kelihatan. Panas lur. Semangat pokoknya. Lur. Pisangnya mantap. Gede cauna paling. Ini ku hiji lur tuh. Mantap selalu lur. Ngesang. Olahraga masa bari gawe lurnya jadi tuh. Kang ngoprot kesang ge euy. Si Ilham semangat. Berat ke euy. Ini gede mah berat. Mantap. Sing marurah tuh euy pisangna euy. Udah mahal-mahal teh. Karena bolak-balik sambil tuh. Ini jauh malah. Mantap. Alhamdulillah 2 kali nimbang deui. 2 kali timbangan deui doh. Tuh. Pon salam tukang cau ieu mah. Salam tukang cau, salam satu pedagang. Inditkeun sakitu lur tuh. Salam sehat, salam ngopi, inditkeun.